Jo, šta ima ljudi? Ovdje je Lama Gamer, danas igramo Survival Games, Survival Games, jel tako, jel se zove ta igra? Yes. Igramo Survival Games na Extreme Craftu. Koliko da vidite da nisam baš puno dobar. Šta to nije? Baš poison na tebe. Vidja. Okej. Imao je sharpness na ovo. Okej. Ja da vas pitam, kako ste vi? Kako ste? Napokon sam se vratio, koliko je dana bilo, ja ne znam. Ali kako sam ubio djevojku umjesto onoga tamo. Jesam ga, ne. Znači, budem li ostao. Come on, yes. Jesi glup, što ne obučeš? Jes bio glup. Znači, možemo napraviti razimač ako nađemo stiksove. Ali pošto sam ja nesrećan u ovoj igri, ja nema ih. And a chest, da sam mogu pokriti uopšte. No. Evo ga, ovdje mogu. Ovdje ja. Evo ga. Bogat, ne mogu otvoriti. Ne možeš ni ona otvoriti. Čo nima šta je dole, hajde. Ok, dobro. Mislim sad da ću lupit ovdje na onaj. Let's see. No. Kompas. Gdje da vidim? Nema nikog. 40 metara. Tu nema ništa. Nema ništa. Znači, uglavnom ja više nemam hrane. Ovo će biti dobra igra. Sjećam. Osjećam svoju venama. Osjećam svoju venama. Osjećam svoju venama. Stan. Uglavnom ja ne znam gdje su chestovi uopšte. Ja ne znadem. Ja ne znadem gdje su ovi chestovi. Ja to ne znadem. Ne znadem ja gdje su chestovi. Kovčevi. Ako hoćeš hoći tako, a meni je bolje da kažem. Chest. Ima mali će ovdje chestova. Nema.
Nema. Neko će biti ripovan. Vam daleko od mene. Holy shit, je stvarno dobro. Nisam vidio nikad. Jes, lijepo vodajić. Samo cvijeće svuda ovdje. Pa gdje su ovi čestovi, kovčegi uopšte? Niko se više ne ubije. Ja ću umrijet dok dođe onaj deathmatch. Ja ću umrijet. Wow, što sam ubila u igru. Čekaj. Okej. Oh shit, eno neko. Fuck you! Čekaj, možda me nije vidio, Nije me vidio. Oh, shit, kako sam se ja bio penio. Kako sam ja bio penio. Znači, ovdje sam bio. Ali ovdje ne možeš ni ovdje. Come on! Hoću kill. Možda ima hrane na sebi, hoću ga. Really? Okay, ja. Dajmo. Come on, Raptor, just see. Prvo sam koristila ovaj kompas kad sam imao vrijeme. Evo, bez kompasa ne bi bio u ovom problemu. Luda. Ver. This way, no. Loving. No. Tamo. Okay. Dolazim po tebe. Jesam... Really? Okay. Okay. Znači, želim da se battle. Big cheese, just... Come on. Gdje je? Umrijet ću od gladnoći. Wait. Where are you? A ću umrijet.
Oh my god. Čekaj. Oh shit. Hajde. Hajde. Come on. Come on. Yes. 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 Come on. Come on. Oh. Yes. Yes. Oh, eat the shit. Come on. Oh, yes. Oh, ne umirem više. Oh, yes, yes. Yes. Getting all kinds of good stuff. Yes, yes. Yes, yes. Good. Love it, I love it, I love it. Thank you, thank you, thank you, gods, thank you, gods. Thank you, gods. Thank you, gods, for making me like this. Dangerous je ovdje da budeš. Okay, eat this, come on. Ah! Taman kad si mislio da ću umrijeti, opet si uživ. Oh shit, napravilo. Come on. Come on. Come on, come on. Not me. Dakle, sad sam dobar. Sad sam skroz dobar. Where the fuck are you, Raptor? Little fucking bitch. A nije to on. Raptor je sloboda. Raptore! Raptore! Ja na ovom ovdje, sranje. Ja ne znam gdje. Ali ćemo otvoriti ovaj care package. Neće ovdje u ovim šumama. Come on. Oh, yes. Yes, 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 yes. Yes, fuck yeah, yes, yes. Really? Really? Aj, barem više nisam gladan. Barem je to otišlo. Ova runda traje 13 minuta već. Mogu vjerovati da ovoliko traje. O, eno ga. I koliko je imao helta? 3 srca imao i diamond match. Ja sam zamalo da ga ubijem. Koji je kak bio ono. Eto ljudi, ovo je bio Survival Games. Da barem su da ovu pobjedili. Evo, deathmatch, naravno. My luck. I vidimo se u sljedećoj epizodi od nečega. Ćao.